15 da mu low oigiba mathangi low sina 20 da mu oigraba adu tadi price mathakta pura sakkine asigi formation jibu 3 white soldier hai khangane yani ko adudi makada mu pattern ohungi khwai gi last oiba pattern asina 3 black cross pattern ko hai sina kaino hai matamda angang ba ohumna lakwe wana angang ba uhum na lakane ba suma pattern je angang ba uhum na lakane magi lower low hai getal ko lower high ja maga nan janaro adagi lower low ta sida lupa 20 dagi 15 dang ta thra ko 15 dagi 10 dang ta thra ko buma samaina ta thra form tawgine high report se ma tonda price na kakpa matamda thingna biba taragadi price reversal gi mode ta chatpiro wa kan reversal mode ta leibiro reverse lakane habigi mode chila reverse pula aba asuma kenan be thingna raba okay yare midu salaga isi reverse lakane ai makha kem tokja roi ge na dum khanbiro price hala ne ke maina profit airame exit tawba tare aina exit tawningana kigama ina exit tawro agana handara pungai raga ina mu agi share do top up tawung change aina company stock pai taragadi natragana ina options natragana intraday natraga anything trade am tawung tamda option gi trade am tawung tamda ina akabarom da aina sangu ta ga de sumom tholakpo ma tamda ina kumbarom da mu leiba tar kumakane nam karambadagi profit thok tari exit tawpa tare ga kumbarom da mu trade tawna mu khona ba tare adugu moidadi 3 minute 5 minute di pung kuding ho kadaning ki chart ki mongde samai karam maje dum phalauna mu control kadan kuma purom da kuma pa jadam ka gi benam chu yawni ka gi benam chi di just tha manung da sung kara gana sung ka gi sung kuma sung kung gi tha manung da mari rak natra manga ki nu phangoi aya ma matam di karo ni ong phara la kani karo ni phara la kani sung manga thane thengna du jaya manum tana asigi thabak singje khoina loina mak tawrakani ko tawrakpanina kaidawge hai matam sigi posida khoina hujik tawje 3 black kaidawga 3 black cross pattern je khoina kaidawnu su kaubira no hai ba positive pattern jo hek thingnari ba khodingi khoina price reverse lakani hai ba mongje asidum yenga se next step ta chart ta yeng chala ji chart ta usala ji chart ta urakana samai tholaka done red pui hek chamaina mathang thangna na hek thupira adum kaubira no price hala ka dores hangane mana hangadi thing mungam de gorong ai ta kumgi aduna chart pattern me am de khaidok ke hadi practice am to in tobio practice am do in tobio price kitang halakna hona ta ga su ma adum hannaba dum hona kana mathakta kitang ka ge hai halakna dum hona kana simam di kaina sidu pattern ama thuksalak pe ne ba ki 3 black crow gi pattern no la pe ne aduni am sathi bani phajana work to nga tani kendal aina video pe aina ngasi khandoga khoi myam da nei na ba video pattern chingja aya matam da work to bani aduga aya ma high profession kanguna so high pattern chingja aya matam moina sijina ba pattern na tani akhoi di kai do batai akhoi di kai no am tam da sahi experience mayam da yu ni matung da khoi ina bam change moi matung ina do ne ba khoi tawdu thawak chili khoi di kai da India da 92 da gi trading je phadana fully ayam ba horok bane 2020 1998 2020 swai de gi ne ayam ba trading nom da ayam full focus to khana ai ayam da di am to mana te no price ham karam de halaki 21 22 da ne ba ang kana millions lom da je ka wang be kale sing kan ne price khala lai je bajina kai da repo rate suddenly law thro ko de financial crisis macha ama lakpa yai habdagi kina badagi Ukraine gi Russia gi war dagi kina badagi price kuma koi wane ba investor sing gi yap thina opportunity afa bane ba ji hangi ba timing ji suma ji pak lawai ba pakna haloi market ji ka bu ka ga di tarak ko matam yam matam change ba ado hanaki khuta ji am thunu tare ngasi jo market ta ga ni ngasi jo compulsory market ta ga ni market se danger ha ga dra khoi gi market ki khoi gi yam situation alarm stage sai tare handara kini market je handara kwai ji investor khoi da fa bane mayam na kinai ngai da khoi di lai hou do ne aduna hanbu halai ngi di akhoi di top tawna ba ready dai ta lai ga dam ne share lai salu ba share sing do
ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯕ ꯁꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ngasimak kumi hai ngasimak leibada kema kai dabra hadi kai deba mamdi kaina ha dan ene capital yam lei ta ga di hayeng 100 ta handareng khalo 80 da mo handar ko leini 100 ta jule honi 80 da jule honi hayeng 70 da handareng khalo adu ju to da hone plus to sat ne ko ne none market ti kam kan da reverse lak ti do na ha kana na probability ba bangam de hayeng ko na kendan pattern support ki area हाइब पोसिंग हें उरा कान ओ स्वाइदि हलक पे ने नु कान थिंगना कान अखोइना प्रोबेबिलिटी जो खतो कान नु कान अखोइना मुखगा चाउन हापसनबा मरक त कुमा गाना खितंग हापा सपोर्ट की एरिया हेक योराबा केनन की फॉर्मेशन जी फजाबम थोलाबा अनु कान शेयर मसिंग खा चाउना हेक तो तौबनम अदगी अखोइना तौर हाइ तगदी कैपिटल दुदगी 20% खाइदो गा रिजर्व तौगा चटखिबा 20% खतंग थादनी लेमा लेबसिंग रिजर्व तौगा अदगी आइगे अतोप सोर्स से लाप इनकम सिंग सम पुंजला दुमाइन तौगा इन्वेस्ट तौगा चटखिबा अदगी अखोइना कुमे हाइ तगदी खितंग कुमेइबा जगादना 5% 10% खतंग थाजलकान हेंग अखोइना सपोर्ट की एरिया दा फजाबा फॉर्मेशन नम फंगे हाइ कांदना 5 थाजलम सवाजे 50% गुम लेसिनगिबा अदुनेबा मागी टेक्निक मागी रूल अमम सेमजरगा तौनै मैम सिनेबा रूल दो थुगाइदबा ब्रेक तौदबा हाई भवानी समाइन खंगदना होतनदना सी तौबे यादे डू एंडोर्स मैम खंगजो अदुम हेंग मार्केट सिदा केदौगे हाय मतम हेंग चिंगजलो कादा आईडी सिग नियम मैम दे कायरकदोनि नियम जो कायबा तारगदी केदौगे हाय मतमदा रूल हेक थुगाइबा मतमदा रूल जे ब्रेक तौ मतमदा आईडी सिस्टम दा दुम कायरकनि नंबर 1 रूल फॉर्मेशन तौबजने मैम दा काले इसागी ओबा ऑन एस्टैब्लिशमेंट कराना रूल दिमियंगा मियंगा मानरोय मरम करिगिनो हाय मतमदा कैपिटल पुथोकपा मानरोय आगी कैपिटल पुथोकपगा नंगी कैपिटल पुथोकपगा मानरोय अदुना कैदौगे हाय मतमदा रूल दी खितंग खेनाबे बट कैदौगे हाय मतमदा सेम स्ट्रेटजी दी कैनो हाय मतमदा मा मसा मसागी ऑन ओइबा रूल अमदि सिस्टम अमदि लोय सेटअप लेंगने डिसिप्लिन अमा फजन नाइने लेंगने माय पाकपसिंग डिसिप्लिन द मागी सिस्टम दुगा डिसिप्लिन द याय मागी आइटम सिंग खेनाबदि याय बट तौबदि डिसिप्लिन अमदि फजन मेंटेन तौर चलंगने ट्रेडिंग द माय पाकपसिंग दी अखोइजो हाइबे पोचे फॉलो तौबम जंगेबा फावबसिंगना अहिबसिंगना तौरिबा पोसिंग लोइना खंगदोबम जंगेबा मार्केट विजार्ड काइनगा लाइको मार्केट विजार्ड अदगी ट्रेडिंग इन द जोन काइनगा लाइसिंगे सि लाइसिंगे मोय अफावसिंगना टोइना रिकमेंड तौबा लाइक नातने पाथो येंगो केम नुंगाइगे लाइक नि मनुंग द यावसिंग मार्केट विजार्ड से अफाव इन्वेस्टर नत्रगा ट्रेडर मैम की वारी ने मार्केट विजार्ड से नको अरे ट्रेडिंग इन द जोन अमई मनुंग द खोने कमाइना ट्रेड तौबदगी हाइबगी साइकोलॉजी को खोगी ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी डिसीजन कमाइ लौनी हाइबगी मरम द इबा लाइक ने हाइबा लाइक सिंग पारगे येंगो मोइना तौबा थबो सिंग के ममन जाम तांगदबने लाइक तो याम कन तांगदबने अदुगा लुपा छमी चंगाइ मनुंग द लोइ 500 की मनुंग द ले लेब्रा कनम तौने लाइक सिंग हाइबा लाइक सिंग दम लेरगा येंगो बैक कॉपी द जु लेरे पा येंगो केम नुंगाइ येंगो मतम हंग मतम नोंगमगी मिनि मंगा अंतरा am पार येंगो गाय मोइना तौइबा सिंग याम नुंगाइबने मोइ वाइ सिंग द तारगा कई सपना के हाइबा मोइ द सिस्टम तोंगान लोइ लेंगने मोइ की डिसिप्लिन अमदि रिस्क वाजे फजर मेंटेन तौ चलंगने फावरगा सक्सेस होइ मैम अदगी ट्रेडिंग इन द जोन जिना केदौ हाइम द ट्रेड से कमाइन तौगदगे करम जोन जी मनुंग द लेगदगे हाइबदोने मा कोइदा हाना थियोरी ओइना गाइड पीबे वानी अगर अखोइना मरम दो खंगबने थियोरी दो खंगबने अखोइना प्रैक्टिकल न ऑनथोके हाइबदि इसा की हाइनाबो मौनम द एस्टैब्लिश तौवे